puštaš gas kad menjiš. To ti je 2500 kubika, to ti je brzina. Znači onako brzinu da pušta gas. Tako je. Ovdje, brate, niko nema znaka stop, nigdje ne vidim. Pa nije ja i da ima, ne bi ga gledao. Ima evo ga ovdje jedan znak stop. Gdje ga vidiš? Ukoči, brate, ovdje. Nema ništa, ali imam auto, ali možda izađeš. Gdje te Teodora živi ovdje? Evo ovdje iza, tamo. Mala je tamo. Malo, iza te male. Ali velika kuća. A? Ali velika kuća. Onako, da, sagradili su lijepo. Kako unutra? A? Unutra kako je? Super. Ovdje, brate, imaš auto. Vidim. Čekaj, beše levi na dole. Da. A? Desni na gore. Levi je na gore, levi je na gore. Koči, brate, nemoj da ga... Pazi, ovdje ti je, brate. Gore nego tamo. Pazi, nemoj da ideš tamo. Ti tu dede? Nije. Ajde, izađi. Šta da izađe? I ugasi auto, izađi. Što?